be luak me actually man latinu mawa omoro manero duju tie kabakudok bi pero matima pat ilo actually kan tin ni ro pierario wi adet e ma beach baka alibario ki pierario wi angwen actually ana tamo won itabieti ungeyo lo ngoma an machal la bagdog itimete kwara actually ana katekere dog ma ana katekere era ye kateki lok ma wulu tela ma pat malu malu me konya actually omiera urogam yen dano do malu me konyo luak donc ijabiete eni arakati ki lok ni kichira madit utime ike kwara choli ma aranyuru video ne bere kit ma utime kere road me agoro road mo da we rodi ka chiel ki bishop Wilson Kitara me daise be kitgo yen go wi ma pelupe kite kwaro pakara choli pakara luo mara yelok ma ara kate kere machalo la tela petelu en kere la tela telo luak la tela bine kanyini wajini in la tela tilo peu miera yin pe wing gin madong tika time we community kanyini kate kere la tela telo keni eno miro bet kineru matut neru mabo me kiyo neni gin ene ni matiu i community ni bal luak agogo ni eri ko bedini walo tela choli walo ba lo wa tikwa eno donc aratamo ni ka initi ka pon e ot kwan petien lokani li tien wen karo peñ ma yin ka yini kero peñ yini poni li tien mi achel hato mi achel li kiru kere bi nune piera bor o karo piera rio gen go po pieno an macharo ba wa moro ma do ba lo wa itelo do ba choli lokma la tien ma peon yang fun kitma la diti eni ma en la wo ka tiki lok ne gamo lok mati tikelo ne achuri gula wa achuri gu yukigang wiru rot ba la wiruri achil ki bishop gen gutimu gen mana ayang pere te ko arbe achuli ci wan wakati kirni inni kinen yu mo me yupone wet kap ping ma achuli pe kinon ka ko no wangiri wa yubu jimi wen jima tika baleke yubu wen sila diti kibba wuru wen la wo ka tekere gamolo ma wan wakati kire ma chalo kire kwara chuli ge moti me that en waje na ditu teki da diti no arange wen ma bebere pieno go na chin duone go na chin e karama an ati ka dokete kwaro da diti no na ngeyen ma be kal dano ma miruni paju ki roj achuli ki roj chulo wuru win mabela diti no tuju nye wuru ne rero kwa tuju nye ko pinen ngeyu di ndok ma eneti ka lokuni pelok be choku me ko nya chuli pelok be choku paju chidong na dit an bele atamoni kiba yipe tuju nye ni mera wuri ento atamara ngi kuji angeyu family ni wen angeyu mabe ento achuli ma wogo ana mero chiku won wen achuli ma ko be di chawane taw pa di achuli ne mero be litu petit lo kan ka wondo ti wo ti dum gimati ka tebe do achuli peremu peguru do achuli ana tamoni daru kachila chili da tele kachila chili tiki moti ba pat wen an ko be dini gimma mot ma ana tikere era yi mot me coupe ki kimba yang kware wa adok kimba yang kware wa atika yenyu kimba yang kware wa ujulu ki gang achuli no ka pe ko ti ti me gang kimba en ma ti me gang achuli beru pingien kena yi beru ping yomo ento ban ko be di chawani wa keru gemni pe ko ma jogo ulweni lo ba chuli kan wan mirao o dano go a wo go moroko go a wo go di moroko re bo binu ka yen mo chiem ma uti be lo ba chuli
en ka ma chwer chuny ma wa boro eno la dit yin mai tika loki winyo be ka ma chwer chuny ma wa boro eno ka chilu do ti me ma likki ma eleni dano tika to kan da dit dano tika to jin mu kene ma bar redu tika time tera pe ko nyunga timo tera pe biru ki nem chalu katich ento tera biru ki nem chalu gin ma miru kwanjaro ki bu pem dama yi miru lup ko la tera en yu wemo luma do ba luma luk ma ana ero luk ma tek itela na wen karman tika telu district council aturi wunu nero gin ma ana tibu tela no piti ba be leto kanu walta ochora jimmi mu kene timma be jimmi mu kene no piti ma barwate ara ka to ki motion ni ot motion ni ukaro ena yewo winya chuli karama an akiru motion ni tela ma kidma la dit leto kanu walta ochora tika telo wan tiri telo achuli jema en kotike pati ma be in record tela ko choro gikit eno man unju mo kere pe ngayu ngad mo mu motion ngad mo karo ka chimu wang la dit volta chora kau ka tiki motion ni ot ya hoga sa house kakar sila wing gem ko keru chingini majority o wewo o chora dom telo daro telo lwa achulu o temoni di dok edo no dong gem pe gi kome ki jar dungi chima maru na tela mir ku nem gin ma tika bino marach chi o ke loke wo lok madong madro ju buwe ko kit kinu ni dong buna chuli atama dong uru ngeyu ma mado bino ni ono wanu ti ko gire ono luak me chuli do we o ti wajana no chora indi wet tele ko meri ma o do mere lo lebe a chuli arabini church karma bini church en tiba chel ma wonu wajoni ma wani du lok bitibu tibu en tiba chel o janani le wum e karma tibu ne o tuj kibora ena yu wego janani le wum ki wa mayu ne wum bishop mount yeni o ngai wuli wengira ngo mama wa timu wi woro janani le wum kanni chawlingu ni pemite unu tie e no bishop ino tie ngeyo bishop gumba ini ngeyo lu dira churi wuru ngeyo ni ginma wego a chuli mu chumli rit bangono tie e district council heto lady mu chungu kadido kwero oni no yupa tianjana le wom pe o bitime pe ni otoro tie kununo kitika luwe ka chula ye ero kimero titinyi otoro ila diti ne de ine ngeyo roro mawa lu wani otoro otoro ngeyo kidama wa timu iwe nadiri uda chuli uturu ngeyo kayiri wajini initiate boru turu kinying mawa turu ngeyo gin mamawa kita ngama be mawa tibu pajanari uno ko tut era yuwego ara chumu ni rip ti bishop gi wen kita ara yuno free pay bishop gakubai era yuno ti gin bishop gin ngeyo lo khabar ya wajani ade gakumba biru ikarma du ti okwe obiru wajani timakija arono aluwa ni atika winyu lok ni oda ba arman ni janani lo wom wan madai ti tamega be premier ko yena du dira chuli ma don we ngi loke hapo la wo nyini tika ngi loke kale ditir mo kene kidu dir mo kene una chuli ma Uganda kimati wo winyu be ene wonu logo ni inu ni dinatiri ko be ni janani lo wom ngati dok ngi wo nyi ma waye ento ginuwe o ke wor bimawa YouTube video actually kubiti ma ana dugi te kwarni gin mamiru ngi batibuti awajani tikma tek do tu wo tibuti awajani tikma tek do tu wo ento do winyu lok tikma tek tu mu udo winyu lok loka ngo mamiru wi en loka ma wati ka katikere loka ma wati ka katikere ni o wundi tira chuli Duma o iti yukidu, timumete kwa ara iti yukidu. Buti yukidu ngara chila. Ngara chila tiki luone yo mabe. Na ba luoro. Kuluni manu ba lui keremi. Ti makuri mahu chek patibu. Pian tiba yubo laru. La dite ene ko da do nye mana wo tika dange na tai ne tika poni.
inu ni kawuru wi ki lokal inu ni moana an moana tikir man ma tibu tiki chike ba mun jo manu ba lu ba chuli tiba yebo daro ti umak chike ba tiel pe tin dina la pipe pe ti ali kika luki wen pe ubid lok bitigali pe ubid lu ku gopa pe kwan jebi pal ngati mo po kwan po ku dem ngati mo lok mu kere ma tim amit tida tut ma we ga churi ku chak ba ku dok yebo tibu tina bikiri wako ti wun ma lunguni kan ubiru kan mak ko cheke inuki lungu ma pat ma ba lu ini mak lunguni ni kuri jengi ki chepa tibu maru ma ki constitution pim gimba do lobo pacharu ki ba an ma wa ma dogo ni umira nem ni constitution ni Uganda wajamo social media ma anati yukiri la ten mor wajani mi re gwa ki sai ba cry an mapia i constitution ka ko ne no me chepa tibu ni wenka ini gobo bebe yoka ki chepa ga meme ne tira chudi peu biru wo ento petit ngati mo ma ye bo wani ni era ye we ko peu ru ilu ba chudi kan wan pe watu ru en kilo more wa ento tibu wa era ye bo wani kilo more era ye we ko bi chawani no ba mi ru katikere ni win mabe choli ana tamoni luba karamu luwa kitela ukelu lutela choli wen tekela tela choli ngeyu mawa ento tibupe ye nge likwiji bien kama mawa tumiye katela ye entilu ndo papa atamoni no bad mau kayi penyo no bad mau enti kinyin nickname ma en luwa kire mau nero no matibu utela e karma anati ati kwa tiyu kede mao no bad mao ngeyu kerna penati yu kede uturu ngeyu kerna pet anati yu kede churu kunya be ngeyu uturu ma uturu pe bonera ni is an ore mawa is an ordinary man koro uinduru ma an ko bedini abago doga bala diti eneni ni dongen ingiu gwero lwera yera ma wa lugu wani winduru ataboro to pajo di eni ma winduru chakoni ngat ba uberu kinyime katibu me achuli utiyu kili tira chuli atira chulu na ro mana ga yangel peramuti ko de chili tira chulu wala ro loko chake chawa ario kiduchu chi wa cha para che igango winduru ikarama ana telwi gruba chain ma cerro kala lo ko bishop no Godfrey lo wom era ya tawne chief justice chigamo windoro kama miri ngi ma wa bere kiri kete buki kajin na tera ting ni na ina yiri ngi ma wa mama wa kwanyo lwake cerro kiri yimi minero neni adot bay kiri ko bishop lo wom ni yere to bir babe jo bagien gudor no wum gen wadanim yiri be gon ko mo area and kena ma ci mi bir nyimi en yini jini dara may dit ba kita wadani o mawa gede akwanu luaka ki nyim oda do to ka ko moy kere to ko ma wum ko berka timme ki yo polidu neena ci lu bang to ko rod lo ko wo ye polidu gona ci lu talo jiro de do ko wota be bishop kitara ko bedeni la chor en majang wa hotel ko tele ko bedeni ti gina ti woni si dai secretary ni o reverend wilu la ti mo toka edra ti la juri pe wilu kada ti mo toka ke pe una wan hotel ko tele e karma no ti ka tele en mo gini en no speaker ana ngi ukere kada kere ki gorne ana ngi bene uno ti mo toka ke no polidu ya wa you go is not general what babe wakaro karumba military police go salute general watabe ono tibu tikatera ni ibike watako windoro ilo pa bishop Godfrey wom general watabe munu tera matibu tiye owo wom war windoro tiaro lo koma Godfrey wom ke kwani lo ke kot tiri ero ne ka ene ara wajo ko windoro ni an ko beda dok botibu
lega da ka yini meru cero ka lega ma yuru cero ka lega ala meru winyu ne ala tika lekko lega ki de king tibu gen ma ala de yafuka choket ni ka guru yafuka choket kanya popo ka doti ye ken ene ini ki legu ki tibu me ma moro ke ala mere ke leki tibu ni ene ma ki meru ro chupata nani mure ene jindo apoka da ki tamme ino ke ken eto tamme ene ro chupata di be peru chake atibu cha hotiku windoro ene no emu mau laru no ke gange piuru wadu ni tim winyi mabeo kiti ya churi pera churi tinu laru no bagu ye ma wadu ke le taba biri ngeri rebram bidu now awo now nen maru tibu wata nen maru ko chungi ka wiwa marwata ki wenwa chawa para che midi awo now nen ja penyu windo la wani winyi mabe ma yiri wadu tinu kiti ya churi nen ki maru cha so yimbe tamu ni yiri kwero no wet ni windo no biro nen ma wa charo dara matika lo engi ya chulini yin la pain in the dite yiri la pain yini zakan gimba wa tika tiu pia chuli da chuli ngoma dit yang ara wochu ni kare madwencha tibu mete kwaro otudu wajo ni lueng matika doni lu bachuli ni pe doni ye jok li tiro pa uru pe gimbu doni mon pien jok makilamo tika lupu ko lu moñ may li tira churi ma jokki ene boutique lu dogo metti ka churi pieno abiti yukiri ento pegut gin ma bu de ka churi pegut lu dogo ni o we am kile tira pa wora tibu bete kwaro o jogo wa wan pe wa gulu dogo en ma kon biru ni tibu ni o we ana cha ko lo en ki kon akoyaro jimi ba kon mo ke ken akoyaro jimi pan ali la ko mo ke ken ali da ko yana gi wengu no te were ga ko kuji akweru jimi ndwi ma jimi mo magin ma jore ti uberga ti mo akweru be pe ameti juku gi ngati mo achien giru berga no ber ke de giri min na ento de kaberu ma gi eno wa ngi ti bete kwaru tek loyu loyu ngati mo ikem tek loyu da na wa waje ne uru ngi ni ma wa ko be tare loyu ma uru mero e de wona tira chuli mama watika loko ni ka jingi ka mawati tibu o win mabe eno donga chuli amiru gi kuloka kirman mumma dit batibu wajo era ni jokki ko beti ni ukiru tibu me malaya meti ka chuli ore tibu wajo ni wacha chuli ni ko wokke tibu ma jokki tika tike meti ko daro jokki tika tike tibu me buru te ko buru kiri ini boti ko buru ne wa ko beti chawali le tiru wa batiro ki ma tira nyera ki ma kicho wing ko beti ni rit me buru timalo bien tibuni jugini magi chwalo kengelu duguni ki chwalo jokke yobe buru man tim yer wur wing mabe de tiru gimmo e konyo yemu tibu barati ene tibu mete kwa nabario tibu wajo ni ludiru maumier ko julgan ku beti chawani dano ma toba ki tika chulo gogi gem tika tikki chilin kuogi barach chilin kuo mandu diru de tika pitune wandu rital wandu chulkuo kuo palikino majogo nebo bako dungi chul mabe kitika chamu chilin kuore daru matika katika to kitika lokko ka daru lu to goyo daru ko gira kitika lokko to pa daru do bili de mu makaja jokki tika tikiye we ko tibu pala to udu tika lueny wiye tika lueny gam luk na madet mamuna churi ikarne eni mamwano tika bako dog bedo to panya churi eni luko mom ke kwan du bak dog gogo ki luk be ngom pien ngom be eni era ye jugi ki lamu unamu jugi ngom manaka yang pegin ma ki charo churi atamu ni luk ma akata keriu dikuni be wati wu era inu ni kadong lok tikite eneni atamoni peoluo natman kati kilo kachala diti ene mawaje arangeyo karo meje arangeyo eno ni kwiji angeyo ka waje angeyo kwiji arangeyo wa darme gangi angeyo wa gan mayini akiye je churi bawogo ka churi me Uganda tamoni wa karani watiu ma Roto pajotini wa kati loga da hagi mama wa ti marat uru kati beno wache ni ene yini ti marat jog mamalo